Omuhezi wa RDC ahabwa Sheema district some evidence orikunda azire ngo hina abashaho abatira akatebe ahabwa butakora kandi araganise kwata babona abayesubwa ko shoboraho bakanga abashaho bineshi barikweta on call anabariho konka atari at the facility, which means one Omwenda you first work uterese nibacheta omushaho ro batishizo on call bwende chintecho tshirungi okutunga omurimo gwa government nobosheza kuhereza government ikibarukweta full time comprehensive zibira too much to zero winsirikawa amakuru bakatere bisani equipment they struggling kureta ukashanga ngo era idle tizo kani imbuza habo mabaka chiko ngo mukamwenda kugiye kujibika equipment ya government esemeguma omukondo ya government no watura beterire nduru ngo imbazo marwaro nebetarumu omnyishenjera habwa Sheema municipality Dickson Colin Kateshumbwa arabwire bakuru b'amarwaro abatakubahereza report utakastama ubuma bucebera ukawaho ukabonama abantu bakiza ukababinga kandi ibyo kugira ki atakucumanya mwena bakachiko nimbasaba na area kansara mari bangu ibare area abantu beyongire make use of our office mutugambe kandi twenda tubashabe tubongera ubujunaniziba umurimo buriyo nukuza kukorwa boss ogwo kufensinga na no gukombeka amajuga gabashaho mubeho murebe kubyakora we tubaratireho amajuga korara mugabashaho so mwe abashaho babiri mbashanga challenges ibintu gukora emergencies ibintu kuma station kandi hayiba kubasa kutura ntarego kureba hari hine town nabaza kutandika no kuombeka amaju agahitoje here center ya kashatu ahubwo kugira ngo yibabene bararamu ekatwara umuyaga kandi eje kumaraho miliyoni 125 project miliyoni 125 agamazu gar self contained to standard miliyoni 125 nawe project John teka kuba nachezo myezi mukaga abashaho iraro rya kashozi imijina hamwe na hitojo gona Sheema municipality batwene banga kurara hamarwaro abwo butagira amajigo kuraramo hamwe no butazituruka gashaka Mike twakire